Wathi uswa uma mitambo ni oyu dial *860 *417 ash osa kalamu ka kuketha ndo ina kalamu wose wathi wa kwiyete kula kwi Yesu wa dial *860 *417 ash tunanambia kibindi na sana masi cha muti ya waku ya bedroom osa sikiza ya kwani dial *860 *417 na ndwiki ya ash na ende wikwata wathi wa Justina Syokau Madam 2020 wanajileta kwako ukethota na kwata ni YouTube channel ya kwa ita Justina Syokau no wose wathi bau na tafadhali ando ala mathia ni methukisi topic yenye na muti ya mwingi muno niwe ambe yonenga feelings karibu sana mitamboni ya Athiani FM Justina tunana mbaguende ati tunanena na bauti na nganga maundo makosakania kabisa katika mesi na ila tunene ilua queer na good night Justina kwa woni waku nimena kalame ya andumo makomenesa niwe siku ya akaingi mate ya mumme makomenesa nundu ekangutabya masebe kindu kimwandu mendo mano mundi nita wa Justina Syokau Madam 2020 ndineso matabye sitwa na ni mutai ni mwandikiwe buku na ninye naandikite buku zela ni analyze ite aume 21 maile kuiwe ni mwitu eta na atwawa na nini analyze ite ngatabya ndoe kila kitu mundu ate mundu wake good night ni chao na yuni andota byando ate nika na good night yethewe na good morning yethewe tambo kuna wya wakitanda wya wakitanda iwe na tumie tuitwana wya wakitanda notuma andu mayitha na kunenania communication zambe osyoka musine nika na kwithiwe kwina good night kila kitumite andu maiko mamathata nite okethia mundu ndeu neni olongi ni kwithwa beba andu batebo kwa huo mundu toka kunena ate we need oneness in our marriages. So na umwe yetu na manena nie. No elewa nena nyamwetha mutuna kuya na komanesa. Na weya mundu akomenezo imukwatililo au kithuini uba nini au imukwatililo aikwatwa nake ni muti ya wa Yesu. Haya maundu ati mangu nena bali weja sina tena bakuka. Na kwa alamu koma au gethia we wako mozezi okutani we umise mutwano wako. Yes. Koma uzezi okutani mwenzako azezi okutani. Ashindwe sana. Kome akuwa mitupu. Unazeeka. Hii kitu unapaswa kukuliwa vizuri. Unaandaa meza mbele ya watezi. Yani mnaandaa meza. Bewa maidha. Muibu na chadhi kana kiboyo. Ikoyo ya keli. Kwa woni waku nimena hata alakania I love you. Andala na kuleba ana umwambia nisi avelie sivya mwaka ni wambe na wake. Ekaini tabia kamba maito. Twenidi kusiokela bala tuaminie kuma. Niwe wakana tusiokele bala tuumie. Yani ila waamino balukotangi yoni. Wewe wasiokela bala wakiata wabalokile. Nilikana bala wabalokile. Bala wendo suwadele ile. Siokela bo. Nundo tene mwayana. Ni mwayana. Ni mwandika ni la mwaisa na mukewe mwacha. Kindu chambe kila kiutumandu mataisa na makacha umundi katika generation ila tuwe na matedha na tamano longi ni kweli wakitanda icha ekiwe na feelings yandu maumia mawazoni kaumia feelings sia kwewe muka waku kanoga tembe yawe ati usine na mumisi ngoni yako waumia muka waku ngoni yako ona communication ya uma so kindu kila ndo nakuyandu alame kwenda misi yoy boy eka kwetha we stupid eka komya ngo Mbedukesie nenga emweme unesa ukamunenga nesa we nibeti takibeti watu iwe nundu wakindu chu kethati kindu chu ndo twawa musyosu no ithambia nesa miyo nika na wandame za mbele ya watezi ukethie yununga miyo yenda kwewa inyunga na umela mwiba unza mutathamba mama kuya kwenza mitau enda ukathamba nesa ila ukwenda kibeti chako kana kikaye konungi wa yuti akikaye kwatwa etiki wa kinduke tiki wa kinduke ukanundwa kinga umela mata provide ya with atiki wa the luck mazi amekunwa kikokoa mekunwa kikokoa kila wiyo sisi kila kiutuma uikunwa kikokoa na muisolve na mukawa kunundu sex is very important in marriage musiule utaisa nawa ando medha mathata niete muno medha mea kome mikunso dio so kwa nini I love you kana ni ya katika families
kote ya kwanza yuka kulia kibeti ila kila kuya mume I love you nitene muno nundu ama focus ila kusomithia ciana andu mambio focus nondu biashara ito nosonga undu tutona kwaka mwako na molo kana mena part to play in this everything andu ekaikulwa ni maisha menu mutana akwata ciana mutana akwata mbeza cia ku invest mwai katika wendo na ciana iwona cio kasi anene basi adimuka wati ansomeo mena pe mundu witu watwinia upendo ule wako sio kai ikoni wendo watine nundu wendo suni wakatumona kibeti undu kwasya indwi bwa undu utewa undu wina mundu sumwe kana hata nake numba yue siana yiti sasa atuma uyewondo kila cha atuma uyewondo ni muse waku kwa andu maike kwasya ni committed ni mbisi au mela mazi ame mbisi no bungu meda manengete andu angi priority sina bayokoma na ndu ndima kwa nete moko andu azuka kama mazino kuona animenda nete nilokoma na nandu makwata nitemoko tende nikitamona TV ne kana yuke there you know na twawani mundu ai mongo atakuoko ethitene Ilungu nange wake onakuwa ala mapese makujazina wezina matwani meanata alalo na kwa kushikana mikono tu kwa barabara siku imekuwa kama matanga usiaizi wene andwani meenda nete wacha niwaambie kitu moja watu wamepatwa na strife kwa marriage yani makwati wene ni strife ni tono mita kwa kikambata makwati wene kuona ta meli ulumu nokethia ndwenda ni bisi ya mweme ila we anyangilisi ya mweme nundu ni wa mwenyi beti undu we anyangilisi ya mukau ni kwithwa ni siasio kona kine cho chumbe kilanga yu ambumbeie ni andao na mbedukesia usije kibeti chuchaku nundu inezi bedroom wambo kilo elu wase ngai asante nundu akunenga kibeti kismart na wa muisi uyasya ngai kuma mundire ne committee kusioka balabo kusiokia wendo ula naine kwa kibeti chako make your wife as a priority na kwa ndu matrikitha sibeti matelemio kethia you are not including your wife when you are budgeting things so the wife becomes so yani kibeti kikwatwa ni wondu ithio na wendosu kwa ukwata na moko kijikwenda nundu muina akwata na moko muyu wa munda kina involve katika planning ya family kwa ukiwa na kitendo involve wa kitandani so nikana tuithe tutoma ku involve ibeti situ kitandani na ume maito wewe mundu mukao kuna business involve your husband in your daily things nikanoka mwe sweetie wa mukata sweetie nende na thiende wihane sweetie ila communication ya ipo mitunge ketha nuko na ya akuye mitunge na kwa ndume kwa asiai konda tunga kambo na tanindia eka ngutabye kabo konda ka windia mutwana litoneka mundu muyi mutwana wenda ndia ndokunwe kunenga mume kila muthana ndia ikunenga mume eka munenga hata amekuma bora sina kunyati ini siazina mutembe by the way na leo ninakuwa tena moment na kiliukicha misingi ya dhaiva metambo ni Athiani FM wina kama sima wiyaniva mwana madam 2020 Justina nini sino tembea na ndono kukulio ingine ndo nizita we utanamba ubali sioka yingi nini sino tembea kuma hotelini nitembea ama hotelini Justina kwa sisi nimeana taalamu malasia akamo nandwa nini mo alozi hizo with ya nini aile na muka oyu onalama ilie mwana moka nimeseneza ndumala za kibeti chako kila simoka umali kibeti ukakitwa 5-star hotel no twa kibeti chako obunza ukakiwa mandazi o hotel dini wa kibanda Uhuru Park kono Uhuru Park nakenda mwe masa kumukatio ba People's Park mwe market trio ukakitwa ubuke Tree Town ukachoni soko ukakiwa ya malu chende yani Joni matia umeala yuko kumali akamo magwe tumale mipango yanza imagine baike ndo kithukuta kumala cia mundu muka wanza etha au maletwe na ndo ingi muno na baike ndo kithukuta kuseo bya muka wa kunzwe kwe mauseo bya mundu muka wa kumbwa ukaseo bya mubango wa kando ukasia kane kwa smart niwe se muka wa ukamutwa njimu ukatwa kibeti chucha kusaluni ukatwa kibeti chucha kukakunwa makeup kikakunwa button mbiti usenga muno akiangai wona kindu uko ukasanibwa yani kibeti chako kidha smart muno nondo utesa either na ibinda yako so ibinda yako kesisi anesa na kukiteki kyako kiwe akakulakani ukakitwa botiki ukawakakula sio ukamwe bebi nenda wikire kaka miniskirt keda wewe awikuswa ni akamekire miniskirt iki akibeti chako keda ukuza bwani akae una kibeti chako kiyo yema utakwe mauta makwe ubyando mate chemical izo ndio watu wabitoka kawe baike ndo to bitokana ine dunia teka
katika digital platform pala mundu kuona sindu ndambuku ketha ndukuona kibeti cha kuenda kithambuke kithambie kikale nesa kikale sangu kikale kindu kawithia utembere na kibeti chaku ndukuiwa feelings isiokete siutite na yuti wa kanani wende na kosa kama twende kwaguwe ola wende na twethukisia maundu atwe ya mazama na mina obikaba unika na withia ni twateria ni sia na ni twakunekela undu mesigo ikukila nilukise ni undu akwithia tulikita bandu ukethia aingi mekala nundu wasi ano kewa mundu ayasara nyengania ni mumisi akili ane kwa nyengania ndi bandu ni mupangila jameni mutwano ni kindu cha bata muno na mutwano ni walite usubiwa na mutwano ni walite kumanzia wa maundu mako obyobya yasina ni nazi ndi mwana ne wa ele aratu ma comment mambia ona masito ama bebi media mai masito ma mukivania ni maiye masito ma bebi mai ma mui katika courtship mimi naweza sema ya kwamba eka kweta kibeti chaku we katika courtship baby no yulo ekita when you are married when you are in marriage when dola mwana we katika courtship mailo ubyubya katika marriage na to make your marriage enjoyable na ku make sure mwendo waku ni wendewe ni kwikala naku no lasima ti I please ni lasima wi otondo unde wase kibeti kini chonga yombombete mumeone wanga yombombete ngamona ayandi some 24 hours ondo na mwana angewe nangilika nika no muone no lasima wambie kusubmit we mundu muka na niketha wenda kwigwa mundu muka waku nesa muthesie muka waku no imunenga yani mutetha sie nika nae ko kwitha bita ibeti cia motethio imwesi bikamia bita ukethia kibeti kiwa wonundu mumenda na kithiethia kibeti kiwa wonundu kinaina mwethia mumenda na kinengo na mbesa cia mwethia yani ciendu ila ciotuma kitandani kitetha bo mase no siendo nini. Thank you so much. Nikitalite kuminika na tumike mwendo wa saa 5 YouTube nene ya mausio makwika onaenda ati kila muthenya okelete o muthenya nondwa kwira usuno ndwa bata na nema ndwa na lumela cia mitwano. Asante kwa onde alatu Athiani ya bamwe Bigito Alex Vincent ya sema damusu Jonathan Jono akabolo yue kwetelete sana eti akinzekete Justina nombua Shakboy kazeketa kaisana sindu ikunito nesa kuuma sani tuko ndani bengo moti ya tamalangu tala sita tuko ndani kisinga majo tatu waite I love you ni adelema tukwa I love you yoneka kwa mundo te kumwenda yes kwa mundu la wendete I love nini athelile aya masengo ni sito baba na ena mukwati wa mulao ozuona kana no kwenda kutwa kamwaro dan agazia andoni maende chanza bini ante fundi agaza bakini manenzala je bamwe kinyo wa mudhali agazia pamoja Onesmus Mwangati na tuwe wakasulu akaza tuwe bamwe Olongi ni Bigito wakisinga macho tatu ni tuwakona na maingi tatu akagazira sara tumitamboni Athiani ko kuna sindu nae wakiera kaza ni mwiwire nezo muno mila musiki ataka sana Jofati Muleya kaza ikala asa mitambo yisawa undomana kaka Johnny zeni ba ni mwiwe sana Justina angi mona ila tuone no bawa ulesa chanza bini tatune na genu kitea kole yes na muthenya wa umonde ni otenda unene ya mausio onde maku lesa chanza the goodness yes ni mausio maulesa chanza benono aingi yuma Bigito wando katika mitono keda ni mauleke lake na maikalisho ndo wasiana na oyethi ya aingi wana mundu mina mbaka ona muima pata undu mato na kwika niwe si kwanza ana asa atangie mabinito muno nundu imeubatwa muno onera kubatwa angi wethi ya ona nimeuke ani maina ila freedom yina mwanzako ukada mundu zuwe sani wa yini mwe ni mundu freedom ni athelile ila ya ibotene yeah so ni otro unda ukunekela benefits sume dikise muthanyani wa omonde na undo kia silent undo twenda kuonena na ndaya mbingi na wenyivyo wingi nundu wakwithia twenda umanyisya maundu alama ilitokwithia mai kwa misingi ni atha itunena maundu alama tunena mo na suwa dhipo atunena kwa mina utukanganga na ila tunena iloa sex kana kulisa chanza vini kana kulikana kana kutungi ya wendo ni mama undula tenda uweta mawata makwika tu atovoa kila mtu lakini yala wena vina hayuvo kuivo ini tunena iloa ku make sure kana undusu hivyo
Nono ni wana za tunena research yimbike na iko. Research yimbike ya benefit of good and healthy sex. Tunena u angema ikanyena maundo asu angema tanisia angema na itanda. Wethia mocha kweli makalete bono ndo wa wia wa ni umalaba anumaset. Onangeme mapasa maile kwenda maitana. Ukwenda ni matani tena kila mundu akomanga niko yake. Ona mako maru kila mwenye nitamewa. Kindu chambe ila mweka kindu kitendo la ndoa kana nasi ati ila ndu maisa na maisa na nesa ni ukegwa wacha ketha wina stress ukegwa wa thambuka ukegwa yani ukegwa atawa utoka yani ndo na kuyandu kindu ki kuya kindu ki kuisania mbokeno ni kindu important nundu ilandu maisa na nesa ni wewe ona wina revelation yani wewe atawathi vacation in short wewe atona isavale ni wa thumu ya mathina na kindu kingi wewe yani ila wa oneness we mundu muka ni wewe ona tanu kwa akala wewe we muthatu kila saa ukegwo thatu no kwenda kune mume waku muno no kwenda thanga angali ya kitandani ketha we mutwae na nitukuona kana ila mwaisana ketha we na depression kana withitwa we na stress maybe una in alone na no ambe your pressure we na anxiety we na wa thayo we also know the la kwa nitukwase kana katika wendo wa kitandani kana sex matters kana yes yani chapa ilale kana tuatua inachangia mali pakubwa kwa maisha ya mwanadamu ndio sababu Mungu akakubali ikue hapo ili ikue a stress reliever to marriage couples ikue kitu ya kuwaleta pamoja ikue kitu ya ku immune boost ukiangalia mtu ambaye akulangwi unaona anatembea miguu yake inakuwa na uchungu anasema ni kama ako na arthritis miguu mao make mayo kote kanesa nienda kuyandu ati ilo nenga mume waku waile itha mundu wikite masoesi nesa ukethia ona enda ka 360 ni wakina onenda ukokelasia kota we wa konfu ni wokelia na ndwethia yani ni wetha wina immunity nseo mwe waku wina masoesi maseo na ndwe sono ndwe sakwitho no eto ketha wakwa mana kwa like kindu kini kisavya pia ta exercise so ndo na kwazia nikieta pia to ketha ni waya wato wiyo wina message maingi ukethia ndu koma wailo mama anzila manda mwendo wako yes mandila to chapani ilale yani na we uweza muka wa kunai ukita umuya ta rep umutitia yani ukamutia kitau ukethia kibetie cha menie kuewa nundu wa lack of preparation ndu tumake yocha yani withia ni wae moke kita nesa baya tunaisie baya peka sigine changaiwa etie ukethia wakita baya mbosoni ukethia singino sio ndesi wonde wa mundu mukani wokila ukakitoba yatu nondoni ukethia stima wokila wonde ukaza ya siukile wewe wa siukile yuende ukethia yani wendo suwenu ukethia kibeti chako kikewa kite appetite kila kiutuma ibeti mbingi yewe itena appetite nukwethi wa umeingi withia makusoeye nota we property numba kwake yani nota we kibila we ubindwa utuku akaubindwa nyangwa akaubindwa yani mtu akitaka anapindwa sasa preparation kidogo by the way sasa ukiwa unapindua mtu hivyo utapata mtu hayuko ready na atakasirika na ataacha hiyo kitu preparation Justina ile kwa preparation is very important mentally si lazima uprepare mtu kwa kitanda asubuhi good morning my wife I love you, you are beautiful hiyo ni preparation wakati yako time mchana kama uko na time hi baby how are you how is business how is the kids yani wewe awena ninayandu change language train yourself how to talk with your partner yani inenge masomo ku train we mundu muka ibundishie how to submit to your husband kala no kwenda mbeza sia mwemeu
na nukwenda mweme au nena siene so ke tendo la ndoa imekuja vizuri itha mundu wa kunyenyekea mundu wakwe baby noye ukethia nutanite winena nake ona wi simuni nutanite kwa andu metha mathatito kethia ati unasema nini kama hiyo pesa utanitumia ama unapea malaya wako umepea malaya wako unaniongelesha kama malaya wako yani withia mundu ume ni wetha pissed off withia wendola kitanda nicha thela unayuka numbe ukanywite mundu no munengie stress muthena so wenda mundu umeo arouse kuma muthena kana muka waku arouse kuma kula muthena itha mundu museo kula kwi muka waku ukanena na kenesa munenele wenu ni very important na inachangia pakubwa katika hii maneno ya ndoa so kumomba ne kuma kwa chomo kole bibiwo kilata tindenya na gesa amu wete moyo pateva tiki na bateno dhu na ini wiyo na hindi yupo play kedha wina times yako kuna ka foreplay kuna muka wako ka foreplay kaseo kabukwata ngou ukeze wa mukila kilia tiweta chawe unakamba lati na niloa foreplay tuyasiai yani ukakita kula ngai watu nengie machine situ ngai atu nengie mwewo we munuka na we munuka wako wa ngali yenge munuka osuyu ngai niwekete kandimu bana kandimu gathia kandimu kau niko kanenga ya mundu ume singino na bau utakitete mundu ume we ndo ya muka waku nesa kiita bau wona kibetiki ileo kiitwa endo manye either muka waku ukunana kikokwa either ni wawaiye ku yasikili kana ndendo boswe ungu kibeti kietha wina thina wa kuboswe ungu tabia kibeti mume waku tene umwe konene na kwa 25 braids konene kwa TF yo ko nini na wayete kitau yani onaketha wina discharge kunyunga nae tabia mume unondo akanengi ni infection so prepare your husband let your husband know what is happening there in Lokenya Ranch ili asikusumbue na kedha ni wakwatwa ni period eka kuona takindu kita happen tabia mweme undaka dakatinde uthiniti onela yuko bikatai mwezi ile no mubuniti onae o yunga inu tunengete knowledge ti lazima ukakoma na mweme unika nakaridhika no muonge naketa nake akamina naketha okay together agatwe bamwe na yuketha nukuona mweme uniwe wao nyanya kumuonga sisi anichao kituma au yewo nyanya no mwendete kwani ketha ni nyanya wa maybe ekiko ndathamba uimwe encourage na wendo ye mweme winu no mam baby ningenda ukethia nonga unenai ukethia microphone ino ngamenyenyai tuitu kathambe imwe ndukamwiona nena makosa endo kamuthambio thambie microphone nowe ketha we mundu ume ni we wao nyanya kunena muka waku endo kamuthambie enda hii bathroom muthambe tabia kibeti chaku no sewe ko kitabia nai ona nunga nai wambie undikaune wambie undikaune maybe muthano swe nungete yuti anunu ni mandhi asia na sia watinda mjengoni watinda maybe kibeti kitindi soko na yu nwese soko itha na suka witha na ngua witha na mbaika witha na mbaika ya witha mbesa witha na sindu mbingi kwa uwe no byo bwo tindia wona na sua yingi kwa mundu no kwewa unungete nai kwa ni ndo na kwasia kindu kila healthy muno katika kitandani andu mathambe make clean nikanana with the depend a conducive environment kila kindu kikunika ni yes pena attraction wendo enda kuonga nondo no kuonga nondo ni wise ni mtheu lakini ila pekiko with ya na muno kwewa nena na ikana with the muno sutu yo wewa muno kasamete muno wewe nandu kasewa bantu basamete muno encourage your partner kuthamba nesa mudhambe wa Justina hivi ndisiri chako kila kitumando maboeka nondo wakwitha yona mazito asume kuwa matuma makanywani mando mazito asume mweta naye bindani ati tiwa no mwadhamba opamwe imagine mwadhamba abamwe imagine waiza mwadhimwe maenda angu ni makaiza niyokithekani matumolitwe ni kuya ona maisa isa ni zemwe imagine yu wendo suni wangwasi ati tweke kuona triyo na tweke kwasi ala tubundise bawo wa mutwano asumamba ekaitha wi mutangie muno nyene mutangie ndaba nasiobo na ndaba nasiobo umundi ni ya wa pastor maingi muno ibetisia ama pastor ita isawa akakuya imagine mweme wanda
ngwata na ni bishop muima wa bishop na hicho kitumi meutuma ivetisio ikwa roi matatizo ikakoma na driver ikakoma na mundu wake wa kuithia matelevi tu ina sio televa ni mudhuku na security guard lakini mundu wa security ni royo mundu ni royo na ni museo kula kwa kibeti chako lakini na atwekie not a husband watwekie authority yani watwekie tita mwe friends with your wife nitwa kanisa na waambie obilito your wife andu ala mumbethukesie oyumwe kila bandu ambia kuona kibeti chako tachona mbemwe sindu ingi sioka sikita ufollow wenda kukwata muwe wango nye kwa njuma numba namba kwa sia pa unepo paradise na tiango saneta na mwetu wa numba nethi ao undu netiye yani ukethia nduri na muwe naku wewe ndo na kwa sia ati wenda muwe manda muwe numba manda muwe na kibeti chako na indi una na kibeti chako ta friend yaku uyeka sindu kakitabia communication yesu unenga andu ukamea this is my close friend and your wife you don't even share with your wife all those things you share with your close friend why are you doing that no reduce wendo kwa tabania halamu to kwa tete ila tunena ilo maundu ama wendo nini hizo na mwadhi katika masemina mako nena wendo nimonena ilo maundu we kanisa ni behave tawe mutabania na wana wabikana mba kwa kubehave ta ndio ndo watandatu malaya lakini behave ta kana zo unondo yani kama utabebe kindu kimwe wa ilo mana we mundu muka ila wabika ba kwe mwemeu ndo ile itha careful ando my call the bedroom make it ndera call the week it ile t-shirt yase neng twatwanie nundu wa kinduke kedi wanu noni ndiye kondu bayanza ndabye na kundabya eko ndabya na t-shirt eko print t-shirt nundu wa your husband eka kuwasuka yandikitwe utajua ujui ana t-shirt yandikitwe utajua ujui ama unaambiwa hata mimi nakuliwa unapata leso bibi ameleta leso kwa nyumba ili afanye bwana akuwe na ile mind ya kwa uno newenza Justina uwi nawaka moto utegeza kwa chane mama ni misingi ya dhayo saa 5 na yuve makulio meva mind na kuka na yote mbotonga ubea kwa la mtu atega katika channel kitu cha YouTube lati live na pia mtu atega kuisila kwa Facebook ito Athiani FM hyphen wa sewitu venya yote pia tu live maundu wako watu inena mainena wa andore makeya kuambiana ukweli na nitoke tumetuma nena masa ama utukuru saa 5 na nataka na tu afadhali maundu lao ndo na unena edano isindo meka ikile kana no meka edano isi wikomando dhamba na wivi awatinda kundu kuichote aswani ya iteno luka ba unungete mbingi kana yute ya kuna no expect mundu wako akuonge no expect mundu wako au venge no expect mundu wako akomekidhuini mundu asuma itone kana nundu wako hivi ya wina chote ya kingi kwa kuvitu ya siata ila wamina kuma twasi o mundani kana wiyani enda tu with no adhambali kana with kaundoka amuikeka kana twasikana ni kaundoka wataka ula stressi kama ina stressi kaindika umudhenge yani sabama with katendo ka umuikeka kila mundu akeka yani kena sana shabiki wa Fesa Simbindio kuisila YouTube satuiva mwe Kevin Mulei agasema sina Justina ni mwene muno ni ndini wa mitamo ngaligosia Tasia masi wa vinya nitukwene Benson Mutunga nitukwene tingaligosia Nakuru atusese online ulongi ni Mosuka TV aite asi Robert Mili akazi atuko ateneseba Nairobi mutawa Kilimani huyo bakubena itu asa Justina kedeka muno na kedeka ulongi shabiki wa sema ni mwane azia matabie matulekelelie muno tafadhali edani wezino lekelele timu oma waguka na muka wakunza ningwenda wekule lo mulekelele enza wenda ategyo no kingela waleda wikai we wenda ekwe no Simon Mwanya ya Syokau okunita sindu nesa muno asante sana kwa Facebook shabiki wa Sami ya we mwebeba mwaki kamari dana akazia ando ne manengana gwendo wakiara kase madam 2020 ko etumani huo ndungi aya ambe yakwata singama tataka basio kawala ni wisi maundo aneza undo kwalesya we ekanegela ba unondo ona beno mondo afanye nzoli akazia tuko ndani kabisa ngalikosia emali
Jimmy mzee akaniambia mati eko bindia. Nimesha kazi ya Syokau. Kastyle ka 360. Jimmy mzee kazi ya moja zina akanete kwa kana. Joe Shakespeare kazi ya style ni bezi ya 360 no boilet ya. Clifford kia vule yuko kung fu. Mama. Ni swaga. Ulonge nitali likio kwa masi ni mungu anasanga likosea madhinga au masi continue bringing unity with Justina Francis Wabo Cobra Gatangi tumama tumendikisi NSA na mwesa wasiana hii bonimo ngamunga kaza Justina yumutwana nongo anatona ne Daniel Ndoya kaza tinyo wata na nimendikisi NSA piu Daniel Kilanzo ayati Justina ombikane sana kutumia some kisses Elizabeth Munga kazi imazinye mbao Sasa wili kala sana Freddy Kimodha kazi na loza 10 minutes bamwe Brian kaloge kaza tu bamwe Janet Mwania kaza tu bamwe masima da muzo anena atawe moyo haya yatina Syokau Nisango amen Mwe tuzino atayongoi Anyway, Jesus. No, inyumo na mbeye. No, inyumo na complain na mwambie masiku mawadhi tuone tena mwingi katika ametwana. Please uka. Nika na wewe nitwa ni watu isovani au hivi nitwa shughuli kwa wana ni waka na aume ni maboni hivi na nichona ndo asitone na mdeni ya mdhenyani wa omonde sisa 5 na nataka 10 na kada bai kule even labda ukwenda tu songe ni wailu otwandikie ikolo yone kana wede nitwa kusongia tena na ukwati ni abamwe ni misingi ya dhai Uislamu mitambo ni ya Athiani FM na no to kula sia ebindani lilawe wambi na mundo asu o newe wa livika ondo tu weta Nyakora zoa kaza Justina na kupenda sana lazima uolewe 2023 in Jesus name Dominic Philip akasia atwene saa Misuini akasia kindu ni muongele Mmeba mautumani maingi ala mwende na kutwandikia Justina katika benefits wewe tutobo wa komanesa ewa weta yilowa blood pressure kadhea kwanza tina nene obo wa blood pressure ekani tabia ando maguze mambasu o the use benefits you see Kiatho wanu kwenda pressure ya kuyeke kwitha yulu muno. Kwi andu mwithite mwina pressure kana uketha na wo mwingi kabasoka ingi ukethio kwata wanika basomo no ndwa wo kulalakwa witha tamana wiweka wenda nikana kuthata kuthele ambia kwitha mundu akitandani ketha nutwanite na ukatwawa eka kukosa kwitha uiti na siendo iti siendo hii sana imbika yani kabasoka thele isana imbika pressure the nundu ila wekala utauthingithangwa pressure nengetia ya ukwata mase kwa ndona kwasya kana siendo ila itono changia katika benefits ya kindu ki ni kwanza withie mundu ni wa make sure kana ni waya nesa na ni waiwa nesa kwa utendo la ndoa tumesioche musieni withie andu maisa na yani ndiye sikwita watu kwa kikamba niku kunana kana kwita wa kukiwatch o kutinana kutitiana so kindu chu ando matitiane na kindu kingi kitetha sia katika kindu hizi ni ando ala mena artist wena artist disease kana art failure ni wa eloisi ya muno uketha wa kutitiana kana wa kuisana ukethia ni wa ya nesa mundu waku ni kana ukethia rates ya kusia heart ni sia dinesa nundu kwa andu methitwa kwanza kindu kingi masi andu ala mataisa na metha matena self esteem mundu ume ukuna wakiko kwa nyumba etha atena self esteem na ithi umantha wenda mume waku akwate nesa wia mituki munenge kindu ki ketha ni wona mume waku atena mbesa ni usio ketha uimuongethio kamunenga kindu ki nesa nundu wa munenga kindu ki ni kiongela self esteem nela self esteem mundu
winayo ni uthio bisi wote nundu akabika bandu kethia hii ona chao kikeke kamasi withia wina mundu ula wakune wikwatikana uko maana yake akwite babe you are good you are the best ilo koma na mwemeu nena asiendu nzeo kula kwe mwemeu ukamwia you are the best man on the world you are the man nikana mundu wa umalukete atembere nziani yake wa kithui chake kichawo mundu kwa umamate wa kithui cha cho kitawo ukethia ni wakwatiwe niwe na kuya kama taisa wana amume mamea na maybe ni wabikie menopause na maybe nuko wa yani wina issues kindu kila ndo nokwe ila watu hawa ni waile kweyumia onawe katika menopause ukakita kwe encourage kuya kama they are madela wani fatigue magwara wani fatigue ya kindu ki ila makwata ebu na kuyangime that drive yojeji ila makwatwa nivu kwa ila wina low lipido ta mundu muka ni waile kuthengeania na mweme muno nikanokethia nuku kuna siendu inesa na muume uimutabia nikana ku encourage nikwithwa ila wina low lipido nuto naithia maybe ndawa ilonyo cia ku family planning niso ilowete lipido so ndawa cia family planning also nisichangia katika lowering the lipido so nikana lipido ya kuyetheye ukilete kuya yulu no lazima mu increase lipido na kuyange wana mwemeu na kuisha siendu ile no changia kwete lipido yulu ingi kwa muka waku so eka kuuma kibeti chako wona kibeti chako kitekwenda kikalie ndi ukikulie pep ni nini mbaya eka kunena cia kibeti chako nai ukakia uilie longa uilie na akithekani wendia wanoia wa yeta ngulwe wisata yandukia hii ndukia hii kana ndina appetite na kunundu no we muno wike umatangulwe wike uwite tangulwe so wenda kibeti chako kithe na self esteem with ya ona kitambite nziani nikikiwe kimundu muka tafadhali ikala na muka wakundi umane ni chao kithitwe na thina maybe nuna muye wa muneketa na maybe ni akala makite kwena kwa kama repia wana mume ukethia mume amuya amwanangania pio na niwe siu ni wa mukita kibeti chu wethe akiku kuna kikokwa na uyethia ikala sitting aisisia movie utuku muima not because wenda kibeti chako kikeso nenga nenza nundu ibeti ni siesa wanza tuikase yesa wa siesa wa nundu wa kindu kimwe wetha we mundu me wacho no nukwitha sex yaku ni rape ndwitha winena nacho nesa ndweta ulotamu wa sex ukethio na uyika yes ndukiumba nasia kenda ndo manase kibeti chaku ibeti ni kwata wane tiki ti ibeti sionze cia kubendwa uite ti ibeti sionze property ku ibeti siese cia ile unenwa nesa cia ile kukua nesa nikanasi kwate lipido kwa aume musisie nesa withie kibeti chakwa nikikilea sisi etina sioka unene nacho eka ku give up na your wife ayuka semba na sena akakuunza wisa kuwa na wete ulowa uchao kibeti chako na nika no wa uikaitwa numba no lazima tuise kila tutona ku improve tena na kulegela mausio onde kuenda kana kutitia na kila ibinda nena twisi ingine manwani sina mekala nikana withia ndo maina akulia mo ameda mindese toka na Athiani yake anekwa ditu bikita hapa pain relief. Yes, kwiki nduki mwendo weta. Ila wakose wani mume waku ethi anu na ate plot hata utabetie. Either beki ndu wikie kana maybe una mukitisie ena mundu mukongi maybe umwithi yo bandu. Kana ukethia kibeti chaku maunduni kana beki ndu kina atumio itha atati lazima ukethia mundu muka waku kana mume waku ena mundu mukongi. Ila wethi ani mwakosana. Mwetania uwekeo si semba ikitandani mutungie wendo sumuya native mwaile kuya yu ti ula kuya kula kwa pain mwaile kuya yani wao kauma yani mukakuna na mukaisa na nesa na izo asia in case wina siana nini na muesa na mumekite noise nundu numba ndwa ile ku make noise la wina siana nini ikama neta bia nduku no seo muno ukethana ukuthia out na muka waku ona no muthio out kwacha muka kuna sindu sienda muka sioka nomba nundu siana situ tuyenda ku introduce sindu ni ithi before time na ni kwate siana ni komye yiba uyisi education kwa ukindu kila ndo no weta nati ila mwathatania
umanya ikuthatana na kindu kiu mpembeleza muka waku mupembeleze ambao mukuna kindu chu mukakuna no yani mukaisa na mukatitiana wona mwasiokeania na muketha ni mwasolve mathina la mebo nunu ngai aetie kindu chu kibau tachakwete andu bamwe saa itano na katika 19 yeni saa ya muthia kidengo nikicha misingi ya thayo na kila kingi cha ndekwenda cha muthia ibi ndani la mamina kwika ubwithia kila mundu wakwara to Justina jeza ni siku ya mata kwata to kwe andu mata kwata to nukwithwa mena stress ya wia maybe balama thukumie mmokilie mabia muno na kwibetita kwata to ni kwithwa sina stress ya siana school fees na chau kana mume wone na mathina kuza na hata kumiene wa mabwa we miwe kwibwa ndena kindo yes ibi ndani la mamina kwika uko mata kana kanini kwa ukindu kini stress relief kwa ukethe wawe wina stress ambao sisi ya muka waku ambao mukuna kendo denoni edha wina stress yes edha we depressed wenda ku feel relaxed and also ila we exhausted na wenda feel relaxed pa hiyo ndungi utonaika pa hiyo esi ona ya njimi isa kwete relaxation ta mental relaxation nuisi ila mweka tendo la ndoa kanela mwatitiana with ya lauma mental lauma chongo ikapita imwe pitite mbikana kuola ngai watu nengie ikapita imwe penda mundu akunesa kuna na nesa siendo pendo akilangaliko umabuwe relaxed fatigue yendelu na wikoma neza takana kanini exactly Jacqueline Sombuga tusonga de bangana ngela sa Justina sana isuni bika kuisila kwa YouTube Alexarito wasenganya kaza masingele semrembo ususana ni yobani na my dear Massimo Ende ani Kilonzo aite atuko tenga losia kasarani James Mutua kasia ni mwene vyotoke Justina oni JP bodyguard wake kwa social media kazi Justina nota wimo yo ukweli asante ni Dickson Mwada semali masitu ivamwe vanga losia amboseli sia Syokau talk the truth kabisa ando masia ila wambio nena sindu sia bedroom ando masia wambana no nena nai na nundu momwene mayo practice nundu no kosete kunenga kibeti chako ndu bindu akibeti chako nesata chabati ndu ya mweme ndu nenga mweme unesa ndu mwalila nesa ni wewe wa stories ya kindu ke equal affect but kenda no nenga mume wa kunesa tua kabenda nesa akayake ani waka relax akakoma leta wandumbi akaleta wata ta unaona yani unduona akamwauluka kitika komero kethe ona kayisikeva wailo nenga mweme ukethe a relaxed pio kwanza kethe wanga ino munengete nombaje na sauna wailo likakigo ni chuwe na mweme ukemutia mukathipu mukasuguana mukekata muyuma pau mwitha yani mwe sawa mutono kuna ithao yinesa muno kwa preparation yithe katika marriage na ndo maeke kwasia ila topic ya kuisa na jivo ai ni kunena nae baba ikunena nae nundu kuisa na kuivo nombane nichoke tumitwe batu tungie misio bamwe MC Junisada kasia twebamwe mitambo ni John Kaleya kasia Justina na masive umetengala one la shabiki utangu na mondo ndi apata na sindo John Kaleya mwene tengele musia maduki mui Rasas Mutangile akasangale sana wadama 2020 aligire nesa kabisa ulonge nige singa matatu wete masi cha weekend ugeki moyo bate mundu ukwalwa bate mundu ukwalwa ni wewe kindu kimoyo bate mundu ukwalwa ndo maika batane jameni kiara agaza wanda bizi madam 2020 amandisi nzaulisi uyanesa we enda masenary usenda masenary Zabaleta Ramos akasema umetekala galikosia changa mwe Paul Ngwiwa musala agasema mwe Jacinda Samia etibangulia sala kamba Queen na Lilian Tom kana mitambo ni Athiani Mila moso iketaka sana Alex Chalo ketaka sana ST keep up the good work shabiki wakitoshi Asian Jafe ajasio kao okay sawa kisinga majo tatu nitwakuona ingi Boniface Kameni agaza tuko ndani ngalikosia Mutembuku kala wa Shadrack Ndambo ya sia kedaka imo na masina madam 2020
ba kwa jenga Nairobi Nimesalimika. Imwe ngulize madamozu ekaleje mutano ni bindayana tana elati mutwaye mutavye aikanisie ndingo na mwatino kuota ekaleje bindayana ta sawa ni marriage counselor ngiri tosome ondo na waile takoza kila kikutedia osa kila kikutedia kila kitu ukutedia ukaekana nacho ni kwithwa kuisa na ni important katika mutwano no kwitha nde mutwae umundi lakini nini sikuiwa ni ku important na ilanga atwa wangai wapyo mbika satani ewe ndoni I love you Justina na sina pesa nifanyaje nye ndi kwenda mundu utena mbesa ni kwithwa kitanda kienda mundu akutethise mundu ume amina kwitha ni wetha nisia mabata ni umunenga mbikato kanenga nebyo yani nye you ni settled mind ni settled mind inya haningo na tomo kidogo tomo kwa tawabiba wa sisitiza bro singers haya tusoka tena na usonga na mbele nina madam 2020 ni utamunona nune na munoilo amaundu ama mitona please oza kila kitu nakutelezia na kila kitu ukutethia ekana nacho masika ya Syokau vio madamozu fiti thank you Cheta Dixon Mwanza Bernard Nzoya kazi twase siendo siwe kedando mayalu aibano ya ndio kwa ndio na tuna na mwele da mukiga nito kika na ni mwalume ya kawendo ka Zabron singer sweet tamba udhomo kidogo kiasi ni poza hapa we live bado ukizima niambie nizime in case amana mkwando leo ni yetu siku yetu muhimu harusi yetu jenga ana sasa nyumba moja mwili mmoja kila kitu ni moja tuwe pamoja upendo na ongeza weka sikiza timu ya Justina Syokau kwa kupitia kwa star 860 star 417 hash. Ukitaka wimbo wa Justina Syokau anajileta kwako bonyeza star 860 star 417 hash. Ama uende pale YouTube uchukue sikiza uweke kwa simu. God bless wewe hata na Mungu wewe Itumi Mwanza hebu niinulie sauti dance wimbo wa producer wangu Bisengo Kwewani wimbo ni wa Bisengo Athiani FM wimbo ni wa Tobi Bisengo Itumi Mwanza Vitima Athiani ikibamba wapi ndulu hey Omonde nangi nanele sena kwende yeki by Tobi Bisengo wewe
wangai itumi muonza setu kwena ni chaki ikiunje itumi muonza ba itumi bisengwe iya wewe Malisa Ditima na kwende yake umunde nangi na neleze na kwende yake madoti na maingo na kwende yake Athiani FM madoti na maingo na kwende yake wewe waneshima wewe wanadabu kada wewe wana maringo kana wewe wa mubambo na wange mubanga mupata sande tosando nawe mukei wangai itumi muonza setu kwena aiwe itumi muonza we mwambi yurikia wimbo ni watobi bisengwe umeshika tondu moyo nduani hawa tuwe maisha mali safi Athiani FM Marekani poleni sana Athiani FM Omena mutula Maria Kristi Alangi wa mama beste Kimo yombea diaspora aiwe my producer tobi bisengo Talija ege nene Yolo Waita wa itumi muonza ni kuisila vaa mitambo ni Athiani FM usuni producer Toby Bisengo Daniel Nduye ya semundi nine nyumbo lani ubatala shabikito wa lori ya kiosho wakasi ya thank you tuko ndani Jones wanyenza kasi tuiwa mwe Bernard Chalo wakasi ya roni tendi nongwenda isa ukweti ya mi Yesu ndo izongura misinga na kwani mutangie Yesu ni mwe wetele ula wagua netele kuwa ni mundu mutheu takwondu ni mutheu Mary Chenza kazi Justina moto kwete ba mwembe tayari kitui ime ambao longi ni Benson Mulo ya zote biwi ya Jonathan wakabulea kazi yaki numbu aneleka longi ni shabikita wa Shema ndeti ya sema sina Madam 2020 chomo atinda ni mkode nasani ya wama sabu mkoneta maonesanga nasema Madam 2020 David katia kaza chanza wiki moyote hizo si ya nzumbu ani yani mauda memunyo yani utamu ndani ya roho Shedrack ndambo wakazemada musu akatambeka noso nzakama kumbini akazemada m2020 natia ila mwaisho tala newe wazewe zingo newe zio trawa bado nembo kwata mundu badino manza Justina bado ndio mundu wina interest labda 2023 usiwe mubango ketha wiyulu na nasi akanandu maika komemo kitie mena kibeti manzi to mundu mamulemba iba niende omantha mundu ume wina mbesa mundu tona na sindu kuyaneza sindu mundu ume ucha naka yana agatia ithia akayanesa tendazo simo ikule wina yonendo kule Madam 2020 eva no kwida aishungia namba simu ni ya 0703663183 ndio kitani te 19 nikanatwa mbe olikanga
na edabe manduma batamadikisa wewe walita kosa osa asuna we matumia kwa kutungia musi wako. Yes. Wendo utebo misindiende yanesi lakini wendo wibo misi no yende musi uboa pyu ila kwe wendo ando maimanza wendo wakonza ne wendo wako sakana ba unyomba tiku encourage kumalukanza lakini tuyasia undu mundu tinda au dui suggestion nezile ando maise jamaa yake nduki kabisa oida wobu itindo mubize niyo zazo ndoka mukula ziani yaje by the way kwa akala mtu idukize bage nawe baike nduki dobu takokesi mundu takokesi ando moka nisiye yani wende wendo yani kwenda mundu uteo kwenda ikindu kingalama muno keda ndo endete mundu mutapye neza ndikwendete nikanaye kokucha nundu wako mweke osumbwana aeke kucha nundu wako yani aeke kukukisi baike ndo kithoku takwitha wiva we moto kisinga na kiola winake ekiwu wenda kwetu ni embobo yani ukunaki kokwa ni kwithiwa we mwene ndena shughuli siaku na utamwiwa na ndusi okela bala mwaegwa na kila tatuma ni kukotsa na mwitha mukotsanite ni kunena nyana na siana hii kulia la amwiga ni chamweka na itumi muanza ile si atumeto yenda bebi Yesu yes uta wato bibi sengo ati ni itumi muanza amwengo ende akwida wena heshima we mudhambo kwenda akwida we mudhambo kuilie nesa si Lucia kwa kumaanisha kana umemendele kindu kithambo kwa ukela weba una ndwe mudhambo ku ambeyo dhamba kindu presentable kindu ambia meyo na kudhambia kila kindu ni kwitha umemendele sindu ndhambo ku ya tunda wazimusiana ndo mwana bei kuloira ibo kwa 0703663183 na 0751992994 pia na utuandikie kwa Facebook Athiani FM _wa vitu benya witu kesa inbox ya kama watangi masima uya ni sawa kesa bala Justina Syokau 2020 katika Facebook no sawa masi watu namba ya studio mbola haya namba ya studio ni 0703 babe madam kutia toka Denesenga kusia Dubai eta madam Sergeant mrembo msufwa Kizira Supu na Alex Matala atenda tena live ngalikosia masako homo ndo yana kule kwa ni akulie nikanawide nitwa shughuli kayutende na kunza miyo tena kwa kana mwidikisa onebya amundu ondedo na mosa at least no wasa mundu o ele aratona muno tikunikila benefits ya kwidi amutitia na kila ibinda ndukeke mundu wakunza na nduketenge basa mundu wakwidi number 1 ila mudengania ila mweka mundu wasu with the ni stress reliever yani mundu na stress ambao dhela na kila kingitu awetaka na onaenda mundozu na mino yani kila se release o kila se mino akadhumo mino isu ikamuma stress na so ikamuma ala meda me depression isu ga there onaenda tindina kala binia ole kanganga kacha kila kingitu awetaka na onato ukomane sanesa wimu yani kwa utwasia no sio kwikala mutitia na kila ibinda nusio kuisala ukacha ndo maikano ne kana kwa zanganya tindi au ndo mweno so ani au ndungi ana yuni ku isana anato ambao so medesiana sinu chamo dembo twaza bena by the way mase wase kindu kiseo kuibetisia si ano so ani au ndungi ibetisia no ye ne kutitiwa na yo yethi yake discourage mume kimwe na kundu endete sindu imuno no ukwatio ndungi naku you amuyonda bya you ethi ukwatio ndungi bana icho kitio ukulungelelia mume wakunza so simusi akukoma kwa 0703663183 na pena ikuleta hivyo please kile kanano wa call ya hello Athiani. Yes. Ugwida kwa kuna kamwana kine kwa anza wiko na 5. Sawa Justina kule tu.
ndona kwasia baba kuna kama na lakini umalanza kuna kindu kila kitepa ya nomba kwaku ni appetite. Appetite muina amejenga unduma amejenga etene walilikana nesa watu akibeti chaku wakisa ambika kwacha ukethia wina ndwa kunaka ukamwe ka kumya loko wa kunambika kwacha ukethia wina short taithanda toka na monza ukautuko kethia watwika mundu ukacha waisa akibeti chaku ukacha na choki kacha na mwetha muligwa na mweli ni mwetha mwivite mwakiusu so sisi akila cha etiedi na ketha nukuona kibeti chaku kina wia mwingi ukiolele wia kwaku kiete house girl withie ni waisia ni chao kietete kwithia kibeti chaku niki unoa mituki kana we mwene nu unoa mituki numba kana wendesio ila latha yatuma uyesana muno ni wisi latha no ithela ukethia latha ya thela twasia sindu ila ituma mundu ayeya ongi siathela signals ila siatuma kibeti kinenga signal mume ukethia signal ila wanenga mweme uni yatuma ayucha kana akaboa kwa uona signal ya ubosia mweme uni yukite sisi anika no miaka nyingi maybe wekalawe muthambo kuwe mutanu matuko ni wekala uthatite sisi kila ki uthata sia weka nenacho na kila ki ukwambatia kabaso weka nenacho nika na withie mweme uni mathao masio kwa numba thini maiko thinza nundu mwana asasia athinza akuna malatano tushoti thanda tu ate udiomwa na ndaite kindu ndameletie viagra ndaite kindu twasie na kila kingi thiaba yanza labda weneo na stylingi thia neo kitumi uendete yimwe isu ile itatu kwa kundikele na style imwe ya kanisani o ila ya wewe lo na kibetinzi nisikwe ibetisia mani yetu kifo ya mende ite kwenda ka dog style kwa sesi unawa leo tumamuboeka kwa endani with style no swimo na alamu tukwete mwe katika mitono kama style ni moja lazima mtu wako ataboeka yes kwa na hicho kitu na udhugu aba anza wenda buka na taukilwa ku ukaona ndo ukilwa ku ukethia yani 360 iyo ukethia yani ubyubito biko na ndo soko wa mituke kuko kumene yasia na akala meba yanza memathao meli ulumu nundu metha mayenda imbesa enda utula mwimi withie mwongozo na ndo ngwigita oba kwako amutule au ngwena gubuni wanatie kuibunga na kuazia wiwo nena na ngebanza amba kuyamba odhambwe yani mutizo adamba na you are mabali kama la so itumi sibo lawona andu mayuma lokana makaima ke kwa maana ni watu asianzi ni wakile ucha misingi tunafunzana undu wako sobya musi wako ona kwa aume alamutonga amukau ile kumanuka banza agiongo ula manabala moyo we kwa akifanya nokwiwa na lakini au manuka banza evi agitangule yani kondo utaiwa kunaenda kwa siati kila kitu tumobaga kwa boga na shot ni mwana baanza ni shot itatu kakuza ni ukilelwa ma train kibeti chako na wewe na one chako nenga neza undo nenga mase na sio hii pe ibeti siona mume ivundesia mama amezoea missionary bwana anamwambia inama hivi hii ni ka dog style tunataka kupiga hii style nataka sisa style yani mukasi style yani kibeti kiyambi okusomea kikuya wilaya unavunde no una maneyeba ibeti mwenda kuya wondi nundu mweme unukwenda orithika na mweme unakutabisi ondu ukwenda nikanake yani pe bandu be need kubika andu ala matwani tamaketha ta friends ukethia no mwengewa ukaelesia mundu ndiye wao imbika balabo ni wa ne kalondi wao india nesa ukethia na kukibeti wina decision making katika kuiwa ukasia nie wango miu wingu na dog style ni wa wingu no kethia wa no mbomesia wendumbola muno ukethia ni mwakwatiania ikana la ukasioka ukethia appetite ni asioka katika we na kibeti bai mundu kuiwa ndao migwa na be ibeti siendete muno unakuwe wikunoka shoti kamwe ukabwate loli ukathitetinga ila ya kuema ukapoa imagine kuya ume mapo wana kashoti kambe boy paunu yuka kele ambazo no bo ana yambe shoti you necho kitumi ukwethia ibeti imwe siasiae bandu ni munenge andile nziani kabanga ekana nayo ona ina akolile no na munenga manza imalewa lama tuna kukwekia bila nikana with the strong with the kashoti ka kele ni watu akibeti Kenya wakitu amitaboni wakiete masaku Kilimanjaro ichanza bila yaimwa kuimwa karoze kule Kelly Athiani FM. Yes.
Ainona kata. Ukeza ndakwenda kwatangwa. Haya, yakatuwete. Kwi mundu tendo kwatangwa. Nondo siyake. Yupo mwa dinaja sina tona mwitu tekwendo kwatangwa nondo. We mume wakwe undu twasiaje ni kaluya ngai. Ila wamino twawa. Zini kaluya mweme. Na waile ala mweme wakaukwatanga kila bandu. Lakini kuya umeini masita na elewa. Makwata ata. Maipipila tokupatia. Maipipila kame utratie bakato. Pauni wani ukete. Na yuma bibilo yithi ya niwisinga iya umbie nondo yina kakaliba. Kana nondo be undu zi wo. Nondo yenda kuoswa takindwa no takinduthi wambiti ndiyo. Titako kwata tikitimbo kwata. Kindu delicate. Yes. Yani no mpaka hamukuli ni chao kila kiutuma atendegwe amukwate. Yes. Kana kweli ambiyo kwata akwata kweli totio akegwe wo. Ona kuya nia. Jua binia malua suithi ya mweme ni wa mumina wende so kila ingi. Wa mumina pi kwanza ndati wawo uimuomesia. Na mundu katika achalia weho chata. Onoka mwikata weho chata. Aume maeke kuiwa chalia haka. Na kuya kamea mbonge. Ayonga na wo aliuma. Uliuma mundu umenga ya mumbie delicate. Kedha bekindu delicate ni ngozi ya mundu ume ba yambe microphone ini. Kwa akala mukuonga ume wenda kumana kuonga onga ombola nesa ni kindu pembelesa hiyo kitu. Ni unga monora newa ni mundu unga mi. Yes, kwa kamasi ya mweme wandoki la muno wewe mukizi yaiki. Ona we complain kana atekwenda kwata mko kubemwedikisa kana kama bandu bana shida kwa approach oneza kuna kila kingi weaza kuya kwake onaondenda okwato ambao sitakana ni walete mboa yako hotevya ulikasiasia isu ugeda no mutina na mboa ndikona pe undoto na kubara zenu siago ko maybe no kwithia either ukwatana yake wo kana ugeda sia gundwela mbwa kana ondo simbini ndo nathamba kwa hiyo masi ne we are lose tatwika mwiyumwe tulailokiana kuke thai kwenza nzui ya maybe ndwenze tena we mundu mukana nukia mweme we imana ndwenza anzui sile sia twazitona wazazia chao sia sama bila den wata misije dread sio baya we mundu muka wenda othe wambe bawenza we mundu ume wenda othe wambe bawenza nzui isu sidana kikona sinungana bai mundu ka kuonga wena nzui isu ba bai mundu kwenda so lau mwamayo mayuma na ngeti sia nzui wenye dia we wete thina utiwea ini marriage ya ile that enjoyed kwa we danule we mukwata kana nondo please manapa la uyu edani kuiwa wo akutabiondo alitoa kwata na kila kingibe ya mama tazonga nondo ugalia wonga umita kuuma imagine ugalia yani kamutia wo ugaitia zina wona yuza ila kila mumutezini kana ila nondo zuyewa wo onova ya bata concentrate pilot dry kabisa kuno ambako manondo wakonga undu wakwata mambo asonda meka kwanda neni wakaila ukora tumalutu twaze tiku kukubibila kana kuoza imwe tumalutu tukwata waneza ona mutizo pe undu ukwata wa yani kwangwa akongwa kede ndu mumese na mayo pa undu mutizo wanga wakede ndu anze buleng hello Athiani yes Nessa Nina keveka Asante Asante. Okay, kiwiyo gisiro. Alright, Athiani FM ikule witha wina yo. Why? Nina keveka. Alright, yes.
sia kama madaktari maalimu na mama bishop makwezo oto wetu mwana tunini akulire de naito nundu wa kwithiwa mabishop mekuie tangai bishop ni makwata niebe makanisa kethiwa wi bishop alimu makwata nabyo maskulu ekakwikua ta bishop wa Catholic ta father father wewe ya kuthukuma wia wanga ina ndai lotwana lakini pastor kana bishop ni watwanie kibeti chaku tie kanisa kibeti chaku ni special being ile kwewe pindu itwe zina feelings ni baby zaile kwewa linenetwe nesa pa twabika kanisa twabika bedroom uni malaya wako niwe waelewa ya neso kaja ubibilete nesa you kindu kila kina thina masini kwithiwa pastor we yo sietangai eitwa papa kanisani na ayona kibetia ikitharau no gokia kwa kuwe no gokia ku submit kulika katika ila level ya muka kwa undi tona kwa siati ona wetha una kilio kiana to no ketha president wa Kenya kana ketha ona si katika YouTube iwe YouTube waza wita wata Meshak Mwema namba yako ni 07 ngoja kiasi 07 0729 82 61 81 wadi wa kuno wita rafiki yesu kanata sawa watu uzizondo ku promote Meshak Mwema. All right. To sameo kidogo. Yasia ananibamba Yesu. Sawa wadi wa kunitoa wanani tu promote na teke charity mwone kana tumikimendo wa saa 6 tena na usama ukoli alamu inavaa mitambo ni Athiani FM. Hello Athiani. Hello. Why? Nesa. Atitao. Ainelo ni motiso yu. Aina jao. Okay, kwa kaingi ngwe wekuli wakabola wekule mundo ine wani kapati kaukambe ka motiso. Ailo hospitali. Kosongiwe. All right. Ede twayegwa ata. Nono ndi kuyegwa ba. Ekuli ombola lingwaje wacha ku weekend. Esia ekule mundo ine wani kazemba. Sehemu sasili. Mundu omela wewa newendi wa mundu mukai kanani chaogede akina. Kunewa na wendi wa mundu mukani tofauti. Mundu ome kucha kuyukana kunea. Kucha kukana muthulumuko. Ukethia wiwite munalo wiwite onduta yani mundu umeokiti withia pe undunda wewite nesa ndewa akunewa ila wewe kunewa ni sehemu yaku ya siri ta mundu ume hospitali wonekenda kitali na kuthi hospitali tikumaanisha we mutumanu tikumanisha ni umalo kanza na tikumanisha ni umalo kanza to naitha wendie chone ukauma kumbe be mundu eumaite mwau na ukakwatwa ni infection twase ni infection kana ukakwata ukomete unakomie na mundu muka na kethiwa ni mwau na ndio ukutabia na infection
infection ti lazima kiketha kisonono kana kisibilis no itono itho infection nundu infection also ya nthakame but mostly ithawa infection ya osio itu utumia okay bathroom mostly hello Athiani yes nesa ina wewe hii madam 2020 ienda mukiwanga hii mundu ina mbeza na mundu ina vina neza wa utitia kia ayeke kata i i kona atia kona zindu neza asa indu kito mukwati yawe ninge mukomendia chayona ke bau mwe muna mina kama kana bado kwati ya kagelinde wega kuumia weskala inela ndakumbila neza wa isibitali wewe wata nichakona ni watu magikuna motiwe mwe lingi sawa sawa asante koma neza
Inaoho. Asante. Asante mama yuko maneza mwa. You're right. Thank you. Kikevye. Ningwa ndo mu correct bandu wethia weta ila mwamine utwana mukalata mwana aneze kuingisho kwa Justina katika mitwano makosa ni itesiana nekana siana ni uwadhimo kuma kula kuingai kindu chambenga iniwo kunenga isiana ngai niwonenga na isiana na undu naitha mundu ume ukima uchapa ikalala but ndu isiana ndene wako au meamwe maimbe usia ili tafadhali tukalonje kiwetinundu wakiu mundu ume atona itha niwe wina thina kana mundu muka ena thina so kindu kilando no nenga neta advice ila wethia moyosia enda isibitali nikana musibe fertility yenyu mundu ume aiwe kana fertile na mundu mukasi we kana fertile mwikambe kwitwia na kindu kingi utona kwithia no kathina kanini kingi ni kwitha munatumia family planning na mwatumia family planning for long ni mubikamia fertile so kindu kila ni mutwika unfertile so kindu kila ndo na kwasia nati ila wona mutena kana ambayo hospitali muiwe either ni family planning the method yenyu etumie mwenye unfertile kana ni husband waku utembe usia hivi atona ila chaba ikalala but atena mbe usia hivi so the best kana atona kwitha muka waku matumbe make mena thina kulekia ye tumbe ukethia ye na thina so it can be corrected in hospital so pia kwi surrogate mothers no we kana na surrogate no thita wa high FF kana eta wata ito IVF yes kisungwe cha thina so andu quiz methods mingi cia kusia no thi ukamia sperms yaku na ikeki wa kibeti chaku maybe uikoma nacho maybe kiika isi nduka isi bicha bandu ndo idukasia ndo isivika na yusi atisi atukua hospitali wa inengane ba hospitali maisi ekio yethia ni mwako atamwana kwa it's not a bad thing na tikwa salongelie mundu kibeti kwithia tena mwana mwikalunga nenu kwithwa na pia ketha tendo yenyu ya ndoa yithitwo ni kwithwa ai mwina miaka 5 mutakwata kana na hicho kitumi mwaboekie mutaisa na usuno tumanu na no satani kwa hiyo andu maeka isuni ndaimoni mumanwa ina satani na muisi okabo nuno muteusi okabo nengi mukakwata kana hata tio lazima mwikale mukunete sindu nesa nikana kana koke thank you so much nende makolo wangi eli mamu vya Athiani FM. Hello. Paligei maimona ndukawete zitaka nukia. Oh mondo moima sawa sawa. The butcher man. Paka na ni butcher kana. Oh kibisi kasile butcher. Ai matuko maingi. Tukui na wajagu nugu mbaya kabisa. Utu hata kibisi kasile. Wakeleka. Aya. Oyo mumenea. Na yuwa asemba imwe nero valika. Hai. Aya, sawa sawa. Wendao makomia kana? Wa butcher kana? No, withimie we mwene. Inondo wejindo monete mazeo. Oh no, amina ni ana ke na
kwitha bado no na wendi waku mingi whatever atimani go kucho mako ido kuna zino neza mwana ndio amukule kana wenda we muumezi aka usonge no ambao mo prepare okay na ni wolo lo neza eh 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 ai ana utume dangu sawa ko sungiwe mundu etha na wo ekulio yeda na ba maluni maluni wetha na woni immediately se ukone ndakitali nundu wa with na cancer kana uketha na uwau wabo na ndio kwekia wia nusioko na ndakitali tene nikana ketha be kindu kina thina ukoneka kingi utona kwithia malumaku mabini yawa muno maketha mabini yawa muno kana wikala abandu be muti amingi kana wiki ya kindu tight kana mabini yawa makakwata muti ya mwingi maybe ngalilotwa wikalela abantu be muti ya mwingi no maete thina so ila wewe sehemu ya mwe mostly sehemu za siri kana nondo zina thina sehemu hospitali pe mwitu wakulia katika side ya Facebook akulia ila mundu muka ukuona sindu sia white pa ya katika vagina yake kana na mwanamke akitoka vitu za white uko sehemu zake za siri na inakuanga ni nini naweza sema ya kwamba ila mundu mukawona kindu cha white isu itawa discharge itona kukanu after 1 minute period kana before period ama iwibinda ya ovulation kusa ingi sindu isu sia white siuka ila ovulate ila ovulate ila 1 minute period na wina ovulation nijuka na ibinda you we very okay kwi andu moka aka mucus ukethia ready akakunwa mutini wasia mundu ula wina white discharge every time niyo wailo hospitali akonekane ndakitali na akaingine mailo tumia kindu kitwa garlic ukanusa garlic ni thamba cia nzia yacho ya maumau ukethia ni laumia kikochonde kana ekandika me maliche bau mundu rupe alama tesi ulicha matondo licha nai garlic maybe but kila ndo kwase kana kunywa kigo cha garlic ukakima garlic ukanywa ni tetha cia kana kumia kikochu cha white but mostly when the discharge continues you're supposed to see a doctor ungiwa wetasia singila ukukona mukamutini uona kuya na mukule akamuya endelea tu egwa wo kuya kametha amajigwa wo ina manaye gwa wo ini kuya kwa utanu ikana kuya kwa utanu nundu sex is fun na kindu ki muila muibite moyo mutekwalwa ibandu withia mundu egwite uchungu mutamu waiwa uchungu mutamu ukethia yani undu kunitwe kindu taelesia ti wo ti moyo be undu gaiwa tu ndio leo kwa umeisuo kweli kuya kwa ra muno leo tofauti cha kuya kwa ra na kuya kwa wo kindu kingi oneka kuya kwa ra na atai mwitu esabe kindu kingi kya is your wife wet kana kitito kumisia kitandani yani muka waku ata unaitha kitao kumisia kitandani nundu chambe ndumu meki ya wet wona muka waku ata either wet kuya kama tetha wet manda vibration ni kwina sindu utona kuwa chemist lubricator ya kulabricate mauta makulabricate sehemu isu ya siri ya mundu muka nikana withie ndaka ya anataka yese alitokeza hii last option no kawaida ndo ngaiwa tumbi yo ngai atutumbie twina lubrication lakini ukethia mundu muka ni dry nundu andu mabika menopause ya hali kwa alama tuika dry ukethia ni dry muno so we encourage the people who are
in menopause na ketha uambie kwitha dry kana ndukaumewe utiwe na kitau sex is supposed to be enjoyed not kuvumiliwa so ketha ni waile kuenjoy ndo ile umilia they maanisha ati kana waile obaka mundu mukosu akula brication kamubaka tumauta twitha atwa chemistry twandiki labricator no ketha ni wa mu prepare nesa no wako ulionge wina thina wa okele vinda komana muona muka aimwekio hivyo fertile mundu umeosu ne fertile ngoile yako mana kilo ngoile yako ma yose ni zikakuakana so tuna kwa sia kwa mundu umeosu ni fertile na the careful nundu yu wimaanisha kana wikitoendo twana nundu mandiko measa ila wakwatwa ni mwaki twawa kana utwane kundo na ku encourage mundu umeosu kiloto na kuika kitono kutethia na kika solve that problem just get married yes if you get enough kids with your wife tumia family planning kana ketha ni waile okoma na mundu mukana nukuiwe aje yono tumia mubela na umeingi banza makaisi CD ma tumia mayeigwa lao kana mayeigwa lao sulikete nesa yani mayeigwa nesa ndo na kuya mundu umeketha ndukuiwa nesa utakome muka waku niwe waile okoma nake otena condom na ketha tikibeti chaku ndo iloko mana chote na condom nikwitho wabanza akama tanga muno na mundu muka akakomwa na kwacha nduma naka na wako mwanake nundu ngai atumbie twathamba na kiwe kithithu oyu kindu chukiikwata na ndwithio na kiwe comment na mundu wana wago nduma na kuya kama koma ana ndo na muonza 20 kwa mwana meu yani makitwikithisie soko so na kuni wathi kumianza uithi kumianza na mundu wa waiye waendie kilabu akoma nao na mundu na ti kilabu kichoka ona umeo kanisa ni meo modelo so kindu kila ndo makwase ilo semba kuunza kana lala nundu ilo koma na tofauti umekia magui maanisha ni lala nikanosie kulala tatwana but ketha no wende iye kulala tumia muvela muvela ni important muno ona uketha mundu ume ubingitwe metho lilikana kwi muthelo kangi waite masi ni mumisite sana akase ni kulela ukivania na mundu mwile kale binda yana ta muteo soma katiba kana ni uthoku kusoma katiba mwili mwailo soma katiba kila muthenya kana ninyi ndanaelewa akulete makivania maiko uyivania na mundu ndwailoko manake wailoko mana mundu mwamina kutwana ndwailoko mana mundu mwi katika relationship katika church when I'm talking as a pastor ilangu nena ta mundu akanisane ni asiati ikaluya yoba ya ile kadwa yitheu bikamuthenya la mukatwana tumuye ni twe anduni munewe certificate na munewe balua wa uthikwika no mwike undu mukwenda but mutatwanite muya iloko mani nda simu ilesi ya mudhia Athiani FM hello Athiani FM hello Athiani why Dona koma asante sawa kaja sina asunge asiata akuliata mundume alilotwana ena miaka yanata mundume alilotwana kuma 18 years wena uwezo ni wailotwana ketha nukuwe mwaki wakanie muno na wino uwezo ni wailotwana exactly ni wailotwana kuma 18 years you can get married yes simwenge emwa o ya muthia Athiani FM nesa asante sawa
All right. Justina ni wazuito na within a wet dreams. Kulite thina ni chao. Aume matatuani aya protein nisia ile kuma na mundu umeoni waya matumbi ni waya nama ni waya chao na na vina mwingi mwini na nuko di gym ako kilia mawa kata na ndatwanite so saa ingi ni withia tuma Syokau it's just a wet dream, so it's not a bad thing as long as no masturbate. No masturbate. Na kindu kila ndo nakwiandu ndukebundise ku masturbate nundu ku masturbate ni kuka kutwikia muio ukethiona ni ngolwa ikukoma naka wendo mauta alama ma ng'ombe yani wikuna muti na mauta ma ng'ombe yani waile kwitha ngai akunengie mundu muka mundu ukubeba kindu kimweyo kindu kiseo kwa nduke kune muti yes. Athiani pole sana. Athiani FM 0703663183. Hello. Yes. Yep. Poa sana. Ume? Tunaongea na nani? Mike uko wapi? Unasema uko na swali ama? Unasema uko na swali ama? Inafaa ku? Kijiangalia wewe ujirate size yako iko aje? Sawa. Acha niulize tu swali. Hao wenye wanakimbia unakuwa umewa prepare vizuri? Amekuwa na wanawake wangapi? Unasema shot kama 8, 9, 10 usiku mmoja? Sikuelewi vizuri. Hatukuelewi Mike. Hello. Yasia kama kita umutia. Mike unatusikia? Hello. Mike. Hello. Hello Mike. Nauliza unasema wanawake wamekuwa wengi 88 ama unasema nini? 88 wanawake 88. Uko na umri wa miaka ngapi Mike? Ushipata mtoto mahali nje? What? 18. Na yako na miaka ngapi? Wazee unasema uko na miaka ngapi? 27. Naye nakana ke 18 years. Kuambia na uko na watoto 18. Hebu acha tukusaidie Mike. Na si ana isu ekalana sio kana. Na watoto unawasaidia ama wako na mama zao? Kwani unafanya kazi gani Mike? Kampuni. Na wanajuana? Ushaishia hii kitu na rafiki ama labda wazazi wako? Sawa, acha tukusaidia. Okay, ile swali lingine hakuna mmoja ashi complain akwambia iko hivi na hujai lose hata mmoja ukamuuliza shida ni gani ya kwenda? Hizi
6 hours ni mfululizo ama nili unampea break ya kama masaa 2-3 ama ni mfululizo? Nikuulize kwa nini unakulanga nini Mike? Hakuna kitu natumia. Na girlfriend mkianza haikai sana. Kimbia haraka haraka. So ule mlikaa na yeye zaidi ni miaka 4. Akaenda. Hao wengine wanakuja unawaoa ama ni ile utu wanazaa ukiwa mbali? Na uko serious unasema wamefika 88? Ai, Mike, haujaishi hata na pasa wako labda? We, acha tuone unaweza saidika aje. Ushiona daktari labda akakwambia size yako iko poa ama kuna zile zinawekwa ile ring. Akakwambia aje? Umekuwa ukitumia hizo dawa? Akaona akachomoka. Acha kusaidie. Nakusikia ako hapa. Ninasikiza. Anasema ako microphone kubwa sana. Acha usaidiwe. Asiache imano. Senza asete siana 18. Na yase katika asiana ino watwa ainya. Lakini mebika banondo wakweza ila mambe ya kuenda maundo asuma mapenzi atono dhima saba kubiaratu ana atakoma ongamete kuungama. So katika akao mbele wa atakuandabo haya ataboa atono after like 6 hours 3 hours or atumeanda na yake ndo nakimotumia. So yazano waendizi you aka yazamaende makabika 88 ala watwa na bayu mbona za umumesi na wewe na azo that kana zanata I think azo that 27 years na you ina 27 years ketha nde utokenga aka 28 amatwa 8 ne webe ko ma wiki pea muka wa ina 4 years na twasiangi mena mwaka wina 27 kano mi imanja mbeza maundwae na around miaka 10 yakino inundu kana kake na 17 years ambi sio kwa miaka 10 aze na siana 18 ilo ndo la ka kindu kilando no muya ni ati wakomana na mundu muka next ketha ndu na mundu muka nusio ukamwelesia kana nyenisa na masaa maingi kana nyeni condition na ni condition ya kuisa na muno nende kana mundu muka ukethia nuisi kana ni naindi hospitali na newa drive ya kwa yisiekeka kana yeyoleka so no nginyombu ukambumia na kuisa masaana mwindu muka asia yes ndukeso dhulumukila mundu muka kumuya masaana numba iketha ata rep so onaketha ndu imendete muno kuiwa pe kuya utono ya mundu ona gage vya mababa akasemba godo mutwikizia kaunga ake kabakolinize ya that's kuwa mazana ndatu masada ndatwa sukuletwa eto ya I love you my wife so kindu kila ndona kwa onaja give bitata geibo ye ketha under influence ya nduku kana ndawa kana chawe aile kwitha atona ku realize also ana akapia ona ketha nde uvoa ona mundu mukano ona ke ayumo kidogo kuma oneka baka thamba na kiuke thithu kigamba uvoa na kathamba ailo kuthio muya nikana mundu mukana ke akose nzeve lakini wetha nundu yuwe mwene watwikiwa masafa marefu wendo andu matembe na maombi kama Mombasa ila yebina
kuma ba ilo bikuthi Mombasa mautibina kwa uwe saithi akana mume wako na muka waku ni wa masafa marefu kuma ile kueleano kamwia hii ni sana masaa 3 Nikana withe katika ulimwengu la tu hiyo yukaandia masaa 3 na kwa acha nienda kuamka saa 10 na oneka ujazina ni sio na kile ambaye umesia mau kimesia mau nota moko no kada yu ukada ni uziona ndo ina morali yacho na yumani mena na nikanandu maika umene anymore no last more minimize ukethia ni wakuli keep busy na kindu kingi iloko mana mundu ile kwitha umutabiti akaetha aware na ake ukethia ila wanoa katika 6 hours isi yaku wafikitisie akawa utabia nikanokethia nduna muumesia feelings yake nduna muumesia akili hai ndiye lakini mwana asa we mwathime kuya ume mata sustain short ya ona seconds mata sustain seconds tembe ambao tuongeanga imubea wothe ya mundu alikano alikana short ya kuketha no sustain ya 6 hours tungeanga imubea lakini dukomisie mundu wendo witha wi muyo ila muigwana na ila muisana mwe enjoy so if it becomes unenjoyable it becomes poison. Anything too much it is poisonous. So on a sex either mbingi katika marriage it becomes poisonous because tomorrow it's a day I want to wake up by 5 nithi wiane yunga amuka hata wiane nithiende ketho wanondwe kithimau nutumie ndini tanda mele no kuwa woza yani the pain is too much so no lasma ambie kwebundisia ku limit onate mwenda kitali ambie kwebundisia hii no nikune short ona netha nde uboa mia ngambo uthio mwangari yake nungu ataboa kwamba nake so mosa muno unathiaza ni wenda gym no yanesa yongu eta ubo wa kwamba kuma ambo boa kidogo aizo kaingi kukila ingi ende ingi Justina mazazi na ukete maingi utinete mundu mazara twana sure nikole wama but anyway simo imo ya mothe ni saa nataka mingoratu na inye simo oimo au ya muthia ulo kwenda weta kaindo nikanatu mine yes Brandon why wewe kore thia twana kila zue kuno by the way yangu tabeke da twana twaze kila wiki alangi ya jamoka meba azio uo me thia undu beana mundu ithie mwe Are you talking from experience? Haya ni wake na abukabau nitona kwiandu ngwatekana YouTube ta Justina Syokau ngakwatekana Facebook ta Justina Syokau 2020 like my page and also follow me paya katika Instagram nitawa Justina Syokau na nitawa Justina Syokau katika TikTok follow me na kwa alama kwenda skiza tune ngulia mase akamekia nikanokethia ni mwakwa ata skiza tune yakwa simone yenyu oyuma seto kumotha ukiasikiza nikanamu kamekwate simone sienyu skiza ni ya Justina Syokau edukisina indi wiki ya Bwana zangu kwako
Asante sana. Kwa nduonde ala mweki asikiza tune kana wina kalamu no wandike *860 *417 hash *860 *417 hash. Tafadhali ni mundu muka ni ungamite kana ni na mwana ya Mungu ate koko kwa kuikiasikiza tune simuni ikiaisikiza ya kwa simuni yaku ni kana withie no naende ya kwina onangika hal withie no nito na kwikata kuwa kasavuni na ngoko na radio ni ba ni na mauta mangali msupporti ni na muhimu atia pia katika mitandao ondo wethia anaweta na mwamwetia nyanga mwete weba ndeto za kusia mwa Justina ndo na kwi andu onthe alama methukisia Athiani FM umundi kana ngai no mwendete na mawito ala kubitila in case uketha na mawito bitila twa kwa Yesu atondo wewe wathi wakwa na jileta kwako twa ya Yesu maundu alama ubinyite katika mutano waku balaba emelete twa ya Yesu and also pedha na kuikala nthi na kwithukianisia na kwenda muno ku solve problem dukethe problem kwete problem ringa solve problem either problem solver tekamba nundu ila wetha problem solver with that we mutumanu lakini mutwano uitonyeka ni mundu mwe mutwano wenda ndia so andu ala mwe mutwano ni we mundu ume ketha nukwana kibeti chaku chumitie mutwe kite kwenda ukakikita wenda kukikita no lazima onyenyekee unene na choki kuliko na kumisi baby nichao chiende na nakwe akawase kaseo nikaetae mugo nyumbani kawase kau nikaetae ona mundu kukwithukisia kwa la mende kwithukisia Athiani FM manyaka na wasia muu nutuma ona mweme aikwithukisia kwa ala mende kwithukisia tafadhali ende aikuimia wendo wenyu na ala mutesi kana ni na YouTube channel na tafadhali nina amukulia mu subscribe na muinenga mwambikaba kwe wathi wanajileta kwako wiba YouTube nikana musisie na muyeki asikiza tune isu ya *860 *417 hash nenga neighbor sikize suno inenga ndo ma family yenyu na kasikiza kodi kau ikatuma grupu ni ila sionde wisi kela nombendete tume andu sikiza no imeamwa to support Justina music no to support it katika our marriages. Asante. God bless you. Justina nenda uboye nono ninezewe muboye nambiye magano fast ya nambiye no fast ya kani boye sila diba na tenda ukwata wandi unonga Justina wanajileta kwako na no kwithia aiboya kondo wa wendo katika misi nikana withenga ini watu yete na mitwano yitu yende nambe kuwa vyo wake wa Syokau Justina najileta kwako ani waweta kana nikana ukwata mu support wibinya *860 *417 hash ndenga wo na no kwithwa aiboya na ndetoke minia ni saa 6 twithukize no vyombe wanga hii ukamwe najileta kwako boy family maundola meleta mayunya masa na indi Justina imea na mboya na tuwita muthenya najileta kwako Justina Syokau. Naleta shida zangu kwako, ninaleta kwako. Masi niko na shida yake.